Mati kau. Hahaha. Dah. Kenapa kamu diam saja? Ini komandan. Akan kubasmi musuh-musuh. Gerak. Siap, komandan. Mau kemana kamu? Lapor dulu, komandan. Oh iya siap. Saya lapor komandan. Ya. Saya mau berak dulu sebentar. Ya, sudah, sana. Aing mah daripada udah kayak gini. Ini bageran ku aing. Batau gede acak-acak diturun-turunkeun. Aduh, nyar-nyar we pigaweun teh sincrod ya. Tapi kemana ayeuna sincrod aja? Aduh, geus we ieu mah ya. Nyapekeun sincrod mah. Geus puguh ieu ge capek digawe teh. Dar, cok di acak-acak batur. Kumal angeus-angeus gaweun teh. Wah. Kudu di bereskeun deui. Trod kemana ayeuna sincrod ge sareng kieu. Aduh. Banyak gitu tuh. Bisa aya deui we. Kamari nyeri cangkeng. Ana suku ingkud. Aduh. Itu naon ngaran teh encrok gitu. Miranyud kincel pret. Aduh. Aya we sesekeun teh itu bobo dari Gusti lagu. Aduh. Nyaut nyaksa nyeri kincel pret itu. Aduh. Ketebak kuat ku teh ge. Aduh, penyakit. Ek nanyakeun ke Kang Udin tuh, sugan apalin ye naon aya obat teh nya. Cinjal ngaku wae. Aduh, ya Allah. Tuh. Ada yang jaga. Mau kemana? Saya mau masuk ke dalam. Kalau mau masuk asrama, lapor dulu sama komandan. Dasar si encron, aya wae. Tadi batah di awut-awut. Ayeuna rek asup ka dalam oge. Kudu lapor heula. Tapi gelas teh tenan noh. Da buru ieu eta barang. Siap, komandan. Ya, bagus. Silakan masuk. Silakan masuk. Aduh, si encron di apalin aya ada saya di sini. Hei, jangan lari kau. Aduh. Ku tembak. Aduh, nah di mana apalnya? Aing pun ke mana ya? Aduh, dipagat dulu lah. Aing galak ya tuh, si encron dia lah. Kenapa kamu gak lapor sama komandan? Siap, komandan stres. Kamu yang stres. Kamu yang stres. Kamu stres. Kamu yang stres. Kamu stres. Gua saya tembak. Tak. Aduh, agak inget pasti ya. Itu si encron datang ke dia. Udah gila apa? Aduh. Kemana pengkhianat itu? Akan ku tembak. Aduh, saya pengen kencing nih. Aduh, saya pengen kencing nih. Alah, ngompol. Wah, kira ucik kuda.
Mana-mana. Gak ada. Hebat kurungnya maju. Ore, kurungnya maju. Ore, kurungnya maju. Ore, kurungnya maju. Ore, kurungnya maju. Ayah darus. Anu tuh. Ayo muda. Terus ecorod. Aduh. Ayo. Masuk. Hah? Mana sih serodam? Ore, kurungnya maju. Ore, kurungnya maju. Yeah.